بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Amai kama kau masuk tabang mola gusuka pakataban. Ustayan, gua ni kuisa kui benar bersangka ia surana pitur uyana gi isu ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pihak itu kawanun. Pianu tulima Mahmad miaka pu ungkui benar bes aguni atau murunang kutua surana pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pihak itu kawan rakan suka petayakan. Askania na terimaan wala subhanahu wa ta'ala sang kutua ragun. Sa giyu tu ikaturu mujahid, su addaha kagusu salah kaukiran, agiyu tu din su ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا Namay lengkas sa mga tao, supiti kaluksang sa mga Arab absul sirang ku agama wala sa sasagurumpong. Ustayan, so inalawi kapakataban al-Fath nagyuto so kiyataban na sa Makkah sa miyamundi yung su Islam sa misa sa kuya so mga bangsa Arab sa pulwa Arabiya ko kaya suldun. Sabab sa so kaileran sa so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na diagyan so pagtaunian na miya sa rabentang sa akaliranas kanya na Nabi as susuguun wala subhanahu wa ta'ala na miyarati asiran ku Islam. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Natasbih ka sa bentugan ukadna naka agu pamang ni kaun sarila kamataan as kanya na adnap terima ku taubatu urip niyan. Pangnal ko sura. Giay susura apulimpusan na tumurun ko Quran ko oriano kaya pakataban mga Muslim ko kaya taban sa Makkah akadadalman sa papata ko kapaguda su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miya karanidin sukat teeluk yang ko inam pada mapuro ar-rafiq al-a'la. Supman supulimpusan na ayat atumurun na susura Al-Maidah ayat 13 ko kaya sampur na anyang ko limu iyang ko umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam agu ini kaswat yang kiran su Islam agama agu diniyang ka iyang kiran. So kapakataban naskanian isang kaduka perumasay sada keedna kapakataban amay kada maadna mali tengah ka perumasay sada taruto ada keragun amay kada margna kang gelebek saka pamumulaan sa susuna nanu kibebetug ugaid na swala subhanahu wa ta'ala ipupaar ko kapakam betasok panaguntama nung gagaysa. Sa sukya perumasay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso mga sahabanian na miyawngan yan sukya tabanairan sa Makkah agyu tudni po unano kaya pag-Islamu kalangkapan na pagtaw sa pulwa Arabiya. Tumiron ko masa akianay ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanay ka kaudas hajjat al-wada skanian ikapusan na sura at tumiron aya kadakla ayat yan na telo tumiron ko uriano sura at taubah. So hadis sa manunumpangon. Pianu tulwal Hafiz Abu Bakar al-Bazzar, amiyaka po ko Ibn Umar, initurunang ka iya sura ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko lumba ko mga gawi iya tasrikh. So telo gawi iya kapulubeda ko mga jemarat at telo amarun iya ator, agyuto so gawi iya ikasapulu agwisa, ikasapulu agudua, agu ikasapulu agutelo ko Dulhijjah. Na kiatu kawan ya nagyuto din so kaudas. Na ini sugu iyan sukari para dua kuuntan yan na al-kaswa na lumiyalakaw. Oriyan yan na tuminindig na piyango siyatan yan supagtaw niyan. Pianu tulwal Hafid al-Bayhaqi amiyaka po ko Ibn Abbas agwan niya tumurun sa sura An-Nasr na tiyaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Fatima na pitiru iyan apiyaki tukawan rakan suka petayakan. Na miyaka gurok. Oriyan yan na miyaka singa so Fatima. Na pitiru iyan so Fatima apianu tulian rakan na piyaki to kawanon suka kewapatian na miya kaguro kako orian yan na pitiru yan aseber ka kamataan naska ipaganay ko mga pamilya ko pekasunurakan na miya kasi nga ako.